lethwele ehlezulwini lize kithi. Sicela njengoba sesikilo nje uNkulunkulu asisize njalo asithinte inhliziyo zethu zingalibala ukuthi sisezulwini lethwele ehlezulwini. La ubaba umfundisi umbhele ekseni ngiyazi bebengabi bikho abanye kodwa sebekhona manje. Uthi asikhumbuzane ukuthi masila sidlize ukuthi sila. Amen. Sidlize ukuthi sila ngemzuzu nekhathi esijwayele ukwenza ngoba wonke umuntu uNkulunkulu umfakile isikhumbuzo kuye enhlizweni mayenza okungeyikho. Sikhokhele ukuthi hayi lokho ngathi sengikwenza kuvumelana nalomusa. Ngoba bakithi njengasila nje babhekile ukuthi sizophuma kulomuzi bethokoza yini ngathi. Sizophuma kulomuzi esizokukhulekela ukuthi abahamba bangene engozini bathethelelwe senza ngakho yini. Uma kukhona umonakalo ke owenziwa yimi nawe awulimazi mina ngedwa. Limaza uzilimaze nabo. Uthi omunye angishumayeli bantwana benkosi. Uthi ngenzela ukuthi siqonde uthi masila noma sikhumbule ngiyazi sonke siyathi silapha masila kodwa sikhumbule. Uthi omunye ngahamba ngemhlanganweni bekuthe makumenyezwa imthandazo okulala okuvuka u12 iphuthe. Ukwazi sekuvala umhlangano base bemtshela bakubuthi lalela besikuphathele 1 2 3 manje ubunga bibikho kule mthandazo eminye laba kade bethunyiwe ngegaba zabo bebiyele nakhe emva okunye bekunika abanye ebekungazonikwa bona. Ngizama ukuthi bantwana benkosi lokho konke kuyingozi kithi emasila ngathi uNkulunkulu engasisiza ngoba okunye sikwenza kalula singenakho ukuqonda ukuthi kuyinto enkulu noma ezadala umonakalo omngakanani kuthini. Kulo muziki kushiwo ukuthi kumenywa ukuthula kubo bonke abantu. Nophethe izinto zakhe futhi obaba befundisi bathi angisho ukuthi akufuneki icala la. Umuntu makukhona icala kanalo ezweni lakubo engezi nalo la. Akobuyela nalemva made lithwele liyothethelwa ezweni lakubo. Amen. Ilokho bantwana benkosi engathi ushembe ngasilekelela siyabonga komama abasifakele utshani kodwa ke bayazi ukuthi utshani balekha kuphelele. Abaye futhi siyazi bayafika namhlanje. Umuntu ofuna isibusiso uyesilandelele njalo njalo ngoba isibusiso sale ekhaya sitholwa ngokusebenza. Obaba abashumayeli bayawazi umsebenzi wabo. Kusuke ukukhumbuzana nje bayawazi ukuthi umsebenzi wabo ukugada umuzi kaNkulunkulu. Siyabonga. Nkosi benathi.